Spiritus et ad locum Spiritui Sancto Paraclito. Oremus, Regius nostus, per Christum Domine nostrum. Amen. Michael, Crucis Domini in impressiones signatum, od magnitudines gloria tua rudimenta servans, per custodia mandatorum tuorum, ad regenerationes gloriam pervenire mediator, per creendum Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, Pater Domini nostri Iesu Christi respice dignatus super hanc famulum tuum Michael, qui venturus est judicare vivus et mortus in saeculum perennium. Amen. Michael, accipe sal sapiense propitiasse si tibi in vitam aeternam. Amen. Deus omnipotens Pater Domini nostri Iesu Christi, qui Dei regenerabile sacque Spiritus Sancto, qui de debitivi remissione omnia peccatorum, iste te lineat Chrisma te salutis in eiodum Christo Iesu Domine nostro, in vitam aeternam. Amen. Ego te linea oleo salutis in Christo Iesu Domine nostro, rabias vitam aeternam. Amen. Credes in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem et Vitam Aeternam. Credo. Exorcisite mundi Spiritus in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ure exias et recedes ab hoc famulum Dei Michaeli, isierim tibi impere maledictit damnat. Efrata quores ad aperire, et donum suavitatis tuatum effulgar diabli apocum guabeneum judicium Dei. Michael, do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? I do. Do you believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord? I do. Do you believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church? I do. Pater nostri qui es in caelo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut in nos dimitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Michael, ingredere in templum Dei, ut habeas Patrem cum Christo in vitam aeternam. Amen. Credo in Deo Pater omnipotent, Creatorem Caeli et terra, et in Iesum Christum Filii eius unigenitum Dominum nostrum, qui conceptus est Dei Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontius Pilatus, crucifixus mortus et sepultus, descender ad inferos, tertia die resurrexere ad mortis, ascender ad caelos, seder ad extrem Dei Patris omnipotente, inde venturis est judicare vivus et mortus. Credo in Spiritus Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Canus Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen. Michael Francis Rizzi, do you renounce Satan? I do renounce him. And all his works? I do renounce them. And all his pomps? I do renounce them. Michael Rizzi, will you be baptized? I will. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Michael Rizzi, go in peace. Tell Mike it was only business. I always liked him. He understands that. Excuse me, sir. Tom, can you get me off the hook? For old time's sake. Can't do it, Sally.
Out of my sight. Hello, Carlo. Ah!